Andan keyinki hadisке geldik. An Muazin radıyallahu anhu qala awsani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bi aşri kelimatin. Muaz radıyallahu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in rivayet kıldı. Awsani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem meni buyruk berdi dedi. Amarani. Awsani degen osiyat kıldı emez. Buyruk berdi dep kotorabыз. Sözümüzü kotorsak hadistin manisi çıkpayt. Awsani degen özü maga osiyat berdi degen de. Bul jerde manisi meni buyruk berdi degen. Ошон үчүн өткөндө Сахih Бухариде да айттык, кээбекler sözümüzü которуп койгондуктан не проблема чыгат. Анда окугандар андан да адашат. Осият эле кылып турду. Аны кааласак кылабыз, кааласак кылбайбыз деген маани чыгып калсын. Буякта чоң маселе бар. Ла тушрик биллахи шей'ан. Аллах Таалага истеге шерик кылба деген осият кылабы. Буйруйт. Muaz ibn Jabal деген сахаба, улуу сахабалардан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жанында жүргөн Куран топтогондордун арасында bu Muaz radıyallahu anhu 18 yaşında imanga gelgen. Muaz radıyallahu anhu 18 yaşında imanga gelgen. Özü 18 yaşında ben bir nesini adaştırıp aldım. 18 yaşında hicratın 18'inde ölgön. Öyle okşoş da. Mümkün ikisine. 18 yaşında imanga gelip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den ne? Janında жүрgөн. Bul kişini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ge, nemege, Yaman'a, birinci Şam'a, andan keyin Yaman'a ne vali kılıp jibirgen. Muaz ibn Jabal radıyallahu anhu ошол sahabalardan arasında en belgili sahabalardan bolgan Peygamberimizin hadislerini rivayet kılgan. Bul Mekkeliklerden bolup Medine'ye göçüp gelgende Peygamberimiz jana ansarlar menen muhacirlerdi tuğan kılbadı öyle. Abdullah ibn Mas'ud menen tuğandaşkan bu kişi. O köy bir tuğandaşı. Peygamberimiz tuğandaştırılgan. Ondan keyin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz Mekke'ye jönötüp Fath Mekke'den keyin Mekke'ye jönötüp başka bir İtab bin Sa'id degen adamdı imam bolosun dep Mekke'dikleri imam bolosun. Ali Muaz ibn Jabal'di Kur'an öğretip adamlarga fiqh öğretesin dep Mekke'ye nime kılgan. Ondan keyin Mekke'den Yaman'a vali olup ketken bu kişi. Bu kişi birinci Yaman'dan Şam'a vargan. Şam'da taun bir janagınday vapa çıkıp 18. hicratta 18. yılda ошондон ölgөн. İslam tarihinde ошол Umar ibn Hattab radıyallahu anhu halife olup turganda ушундай оору чыккан. Ошол оорудан көптөгөн адамдар ölgөн. Жана Peygamberimizin bir hadisi var go. Umar'dın sözü var go. Sen emnege vafa çıkkan жерге барбай атасың. Allah'ın takdiri kalsa Allah'ın takdirinden Allah'ın takdirine. Oşo Umar ibn Hattab'ın mezgilinde oşol oğru çıkıp Muaz ibn Jabal oşol oğrudan ölgön. Radıyallahu anhu hicretin 18'inde. Oşol Muaz ibn Jabal radıyallahu anhu şul hadisi rivayet kılat. Kale awsani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bi aşri kelimatin. Maga 10 nerseni 10 ökümdüm ne kıldı buyurdu. Al 10 nersede buyruk var, anda tıyular var. Kale la tuşrik billahi şey'an. Hayral aytdı. Ya Muaz sana buyruk berem Allah Taala'ga biröөнү şerik koşma dedi. Bar burada sabaklarımızda aytkanbız bu şirk en jaman amal. Allah Tebaraka ve Teala hani hiç kaçan geçirmeyim degen. Allah Teala özü sözünde ne kılgan? Oda kılgan. Şirk keltirgeni geçirmeydi. Başkasın dune zalik andan başkanı geçirir. Onun için en korkunç nesi şirk. Kale la tuşrik billahi şey'a. Allah Teala'ga hiç kimse şerik kılma dedi. Ve in kutilte ve hurriqte. Eğer de sen bunu şirk kılma degen özün tilin menen
жүрөгүң менен да ширк кылба деген маани чыгат. Тилиң менен да ширк кылба. Жүрөгүң менен ширк кылсаң бул проблема. Бул менен ошол тозоктун түбүнө. Тили менен кылгандын ниетине карайбыз. Эгерде бирөө коркутуп, уруп ширк келтирген болсо, Аллах Таала кечирүүчү жат. Мукрах да. Ошого бул жерде эки нерсени тең өзүнө камтып алат. Тилиң менен ширк кылганды дагы, амал менен ширк кылганды, жүрөк менен ширк кылганды. Ошого пайгамбар эгер өлтүрүлсөң дагы, өрттөлсөң дагы Аллах Таалага шерик кошпо деди. Катуу эскертти. Эми алымдарыбыз ушул жерде айтат, адамдар ыктыярдуу. Мисалы, Ясир радиаллаху анху азапталынганда, Хубал дедиби? О, азапталынып атканда Хубал деди. Хубал деген ошолор сыйынган бут. Хубал Аллах деп мен Хубал дегенден кийин Ясирди эмне кылышты? Кой беришти. Кийин пайгамбарыбыз айткандан кийин, жок сенин жүрөгүң иманга толо болгон болсо, тилиң айтканы зыяны жок деди. Бирок ошондой болуп турса дагы айтпай өлүп кетүү жакшыраак. Ошон үчүн эгер өлтүрүлсөң дагы, өрттөлсөң дагы Аллах Таалага шерик кылба деди. Эми бирок ошентип тилиң менен майыл ширк кылсаң деле Аллах Таала кечирүүдү, бирок тилиң менен дагы не ширк кылба деди. Вала тауқанна валидейк. Андан кийинки буйругу эмне болду? Дагы бир нерсени айтайын ушул жерде. Ахмад ибн Хамбал рахматуллахи алейхи Куранды махлук дейсин деп бурулду. Куран махлук эмес деди. Махлук деген нерсе Аллах Таала жараткан нерсе. Бул Аллах Тааланын сөзү. Куран каламулла, Аллах Тааланын сөзү, сөзү Аллах Тааланын сыпаты. Аллахтын сыпаттары махлук эмес. Алеми китабатуна бил Куран ва кираатуна бил Куран. Биз окуган нерсе бул махлук. Но жазган нерселер махлук. Себеби мен жазып атпайм манычы. Мисалы үчүн мен доскага кул хуаллаху ахад деп жаздым дагы. Аллахтын сөзү, Аллахтын сөзүнө далалат кылган нерсе. Аны мен жаздым. Жазылган нерсе Аллахтын сөзү эмес. Жазылган нерсе аны барып өчүрүп койсоң өчүп калат. Аллахтын сөзүн өчүрө аласың, өчүрө албайсың. Ошон үчүн имам Абу Ханифа айтат: "Кираатуна бил Кур'ан ва китабатуна бил Кур'ан махлук, амма каламулла гайр махлук." Аллах Тааланын сөзү махлук эмес деди. Ахмад ибн Хамбал урушту. Не кылды деди? Куранды махлук деди. Ошол мезгилде Му'тазилалар бийликке келип калган мезгил. Уруп махлук дейсин дегенде дебейм деди. Ошентип жүрүп бирок Ахмад ибн Хамбалдын эле даражасындагы башка алымдар бар эле. Аттарын айтпай эле коеюн. Алар эмне Куран махлук деген. Дини менен айткан. Демек, мынау хадисти амал кылганда Ахмад ибн Хамбал эмне өлтүрсөң да, өрттөсөң да эмне тилим менен дагы ширк кылбайм деди. Эми кээ бир абалдар болуп калышы мүмкүн. Мына мисалы капыр өлкөлөрүндө жана мусулман эмес өлкөлөрдө, капыр өлкө дебейт, мусулман эмес өлкөлөрүндө да ушундай бирөө азапталынып калышы мүмкүн, түрмөлөрдө ошондо Кудай Таалам жеңилдик кылган маселе бар.